Bang, boleh tahu bang? Oi. Siap. Tahu naon? Tahu koneng? Aya. Kade. Ah, yuk. Tahu lah. Yuk. Tahu ya. Tahu naon? Tahu koneng? Koneng. Rebu. Lu beak tuh koneng nake. Ayo kita tahu itu saja. Iya, nah. Lo betul. Aden lah bonus. Gitu. Atur nuhun ya. Nuhun. Ya. Emang. Ya bisa dia. Ulah. Saya 100.000. Mang, Naon bang? duit saya. Tuh, teu nyaho duit saya tak. Musim mang lain. Tuh, 100.000. Mana duit saya? Iya duit saya. Tuh, ada tebo kan? Betul gak? Tebo kan? Bagi dua apa tuh? Bagi dua. Ada 50. Oh, wow. Ih, Mama ayo 50. parkir 5.000 tuh. Tadi. Ajun. Tuh. Salah. Nuhun. Oh iya. Wah, bener loh ya. Tuh, 50.000. Bagi dua ya. Bagi dua. Bagi dua. Siap. Ya, Ah. kurang masak tahu ya. Bener. Ayo, lah, siap. Lumayan 50.000. Belian gua yang tukang tahu. Mang, kadieu mang. Woi, Kadieu lah kadieu. deui lemah. Kade. Adio. Mang aya ya 50 ya. Tadi. Oh, Ayo, iya Bang. ya tadi. Oh, iya, Tadi mau ngomong nak. Aya ini kadi nu 100 neta. Oh, tadi ngomong kayak Kata boga lah 50. Oh, tadi teu kasasar tadi teh. Oh, berarti Bisa. gitu. Oh. Nun ya, Mang. Oh. Tos, Mantap. Lumayan. Tukang tahu bloon ku aing ditipeng. Boleh tahu tengenge terbaik. Aduh. 50. Ya iya mah duit aing. Goblok. Bayar 100.000. Uluh. Goblok mulai tahu sebelum pisan. Saha deui nu ngobel? Halo. Saya. Oh, Ece Juleha. Siap. Engke ayeuna dianterkeun atuh. Nganterkeun tempe lah si Juleha tadi ngebel. Assalamualaikum. Juleha Mata. Leha Juleha Dia imam Gandeng nemen nyaho si Juleha ke pasar aing teu nyeri huntu gandeng pisan.